Bu boyunca da kişine malumat. Emir. Бул тайгазан эмне деген суроого жооп, бул тайгазан Кыргыздын улуттук оюндарынын, бул мындайча айтканда футболдун варатасы. Буга улакты салган нерсе да. Kim birinchi olib kelib sagan ut desip da. Ошол утак. O'sha. Belekte alıp keteyret. Белек талып кетет. Командный оюн. O'shancha mana rezinka qilgan maytda 10 ta 15 ta otam bo'lib bir-birini bilan aralashib ketganda oncha ziyon tevasin deb mana yumshoqroq rezina qilib qo'ygan. Mana men ham o'ynab oldim. Bunu atamazı bilet ele. El de bile olsun deyip durup körsötüp aytıp berip жатабыз. Allah razı olsun. Ya bizdi оңдоп туура билгендер болсо комментарийге жазыңыздар. Может быть biz ham точно aytmadik. Ошону точно сиздер жазыңыздар. Tarixini bile turganlar tarixini жазсын. Balkim bu tayqazan emas, başka Эмне neyse. үчүн ушундай тоголок болуп калган, Hı. Эмне үчүн 4 буштук эмес, тоголок. Hiç çoğ. Ничего. Tura, kişineke kılsa da ola tele de. Yoka bata tele de. Мен круг делеге чийип койсо болот болчу да казактар кымбайчы. Эмне үчүн ушундай болгон? Дөң кылган, ушуга салышкан. Avtırı kim? Nechinchi yıl, nechi kılım burun ha? Ооба, ким ойлоп таптı болуп экен деген суроо. Şu jonda жазсаңар ama o'sha jonda ham bitta video chiqarib beramiz. Ha? Allah razı olsun. Kursançılıklar olsun.